Chardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non birtang ton pen arjuitha. West Karbiang long charging prisek along kidam tang surihini reporting kan prayer cheklo di hydroxiar ni oktum prama song atum jurikin deng lapen hamren adak kacheleng KAC bus kangdun cheksi adai kawi bang pike praise bang pubang pia jumapan apran armud lapen bus tame kai chong labang sojo Karbia kha tum ning duk CPC aning kan wang ason thotsi pining lethota pinyar ni an ning kaning koi nang plengsi Anniversary Observation Day of National Morn Day Observation Committee Charging Precinct Patir Piponsi Charging Open Stage along Kitalon Pon Amay Kadung. Ratpia Mai Chengchia Prang KACCM Tuliram Rong Hang Kijapon Karbikur Photum Pen Karlita Tumakum Din An Tamsi Akharjong Chom Me Pangmi Kipara Pameja Pan Milur Kai Ponsi Arnamalong Ahirjumi Hang Pipong Bangso Pijong Radmai Pialong Alisar Poman Pen Kachitong Dun KACCM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso MLA Dor Singh Ronghang Abarim MLA Dr. Man Singh Rongpi KACCM Mongol Singh Timong EM Rina Terangpi KAC Chairman Raju Tiso Chairman Awijit Kro Karbiang long hampang songja piet pendang lok penang ardi kedua tum cetong dunsi sai ang deng mis sen pen pacun pon. Bangso chargem prisek along kitalon aprang arpum kipip. Wekadim mate rong mirok along ta CM malom so apor sang ponsi dakta chardom pon. Lapen radatheng no ason ki hangdun ason chichak pon. Wedding set long le churi kep hendo Charging Prisek along Kedopon Amay along and La So Amay along Tuliram Rong Hangal Hisar Po Lam The along Kijaipon Ki La Charging Prisek along Apran Kedam Bang Plike Braisia Tumapan Karbia Kaya Joini Apran Kedam Nanki Ningduglo La Bang So Amay along Mad Morn Day Committee Apan Chiri Paro Isi Long Le Allotment Pipondo La So Pio Tepenchi Onang La Si La So Adai Ka Ve Pinatum Apan Hi daini pusi pulau lang tumke itu lason ke klaim lason asai klaim tumke lasi nili pudamni lake huni kanti pen le kithi pusita la tumke nok bipi pusil tum hok pon nangjit lasi ladak bang klikera isi charging prisek long laso pir pen kedam nang jui nok bipi tum han ka chikemo ladake isiwera chatai long sil tum chikemo rapet lo ning du chupaklang rapet lo tinta lapen ke itu malah so cikemo along bangke song jilong ni pin pen party dhorom jiro cipu pe pin pen da khai cipu pe pin pen an tin tame la alang tum la bang dikerai si tum sininga song ke tum pan reng dong rek ni ki to i phana kharjong kai ke tame ni tum hem pum krang pida singya phana na malom pinangji Kironi along bang Pike Braisi Atumapan May An Kipia Tiri along Long Le Tiri Kep Pipon Poputa KACCM Chapon Bang Klikera Gitsi La Suka Pitivek I Daini Atumpan Ya Hok Peta Kang Sai Long Lang Jipu La Soteng Panili Central Government of Han Prime Minister President of India Leban Governor Chief Minister of Hanta Karbiang Autonomous Council Panili CM Mandar Lalu Mandar Target home kita Karbiang Autonomous Council pen Hok Peta Kang Sai Long Lang Jipu Tapi nial nianta Hok Peta Kang Sai Long lela Sita lang tum Apan ke nili So dak pen pinrem no Lason Asayang tinggi klaim apot Atay ri pin pen Bang bom hut bas pen Ason rup pen apan And that pen Kusopil tipen kita na tum Apen nilihin pen Upima kerap nang jida komite hin Prisek Charci matum jitu laso ke cekemo atum mahin pen nili pan pima pinporo nang pian ke nili picun pen piat lo lada ala atum pan nili lak popo pinangi puta bang dikarai si tum pan ya kal pen autonomous council pen lak popo rapilo lada open space nang polo nili open hall se ke pilo giat nang giat nam pilo ala da cekemo adim
lada ka tiar pining lada tiar pilo lasi dak chiri kep long le allotment pinang ipo dak charging presek community etum phan chiri kep paling chiri pharoi sisi allotment long pilo sita borenga bar sai bang ke nilita bahini piji pulo dak ke bang je phat lada bang tungke nang hang jam community etum lasi nili chingwai rap ket no tin da me nang tum chingwai rap sara isia di son nang pino lalo kulong te nili nang pipo pusi ni pang da kono la pen ke hola tipi de long ki thibe atipi de long tame kachike moje phan nil phan pin pura lo nang pilo chiri kep long le nang pinang pulo la ta nili pipon po pusi pini pang da kono. News report KATV News. West Karbi Anglong Rongkhan constituency ki paro umchiret samsing in hiya hemalong preya chiklo niphai kritok siarni umlarong along ria pharman bolo ke teraja mek paman pon bolo ke teraja mek lake hakko pirthi long likang duga hut pensing rong hang rong bong rong arak along ningkan segment botor pokan ki ha phan pura along ritin bolo ke ha belta ki piaja meksi paman pon bondo lason thak thak si umlarong along ria long sitami aningkan bang kami bolo ke teraja mek paru bomsi pining le thot tami samsing hi habia hemalong si padu pondo bangso jai mek la ke ni phai khre chok ajo pensi pin pomaratum habia hemalong an nang chington ajo por habe la pen pin pomaratum bong chi hu chi pura jai mek si padu pomme laso phi puthot dap longri habia tum pen pin pomaratum phan horbong pen man chi pilo laso phi pin pomaratum pen umlarong longri habe seng rong phari deng kowe banta pidekang Rangsi karbeng long karbia khai tumphan kardom pajirik lo kardom la bolo keter puasa long bangke lason lo ini tum haku pen aron doko lasi tum karbia khai tumta la owe kimi tumta laso bangke kachini kenang sop la pen ke aprangason kali nono bangke ili tum ke do ke dam la pen ke kichu ke junata asapso ke prek do lasi lahaya long sitami la chini muchot thek muchot la pen akhia da do muchot akar bi khai tum bang kena cherap duneng kenang sop lapen owe kimi tum bang ta laya sailong kachini ji phan la so bolo ketera poro bang ke nanga chitong duna sonte mepegi lapen ke laso na chitong dun lo butang lote laso sai bang ke owe kimi tum ta chini po pusi neli tum hin pen nang pa chini lo jai megalong dili rong phar sinot ingleng miji kiling miji rong chai cho sinot habe long sing rong pi men sing teron habe seng rong phar habe samsing inghi habe bor sing teron habe khor sing kro habe bortimen motijar basa porong asar lapen rara tum chitong dun Terang kok pubang kada beda chini hurlo pinian ningkan suri aprang pano ha pirthe longri longpat ke som cheng ha jantari jo ani pentala pu rengmo hom arni akai pen longri kreni longpat kreni bang longri nang pang ni asi ini ani mangka latum pin mal tum do anta bang richo hukum ke the hukum pensi silot mi tum longri bang nang ko laten banta bohot ke na dokok lo ke bang asin ta dokok lo banta ko pe bum phot bikon pak pho la ke banta pokok lo ke bang asin bangka la bang han lo kido kalbia tu na kido la hen lo lada kido ke pho do la ka isi bang dili lo pli bang ke lendok bang pli lo latum hukum pensi latum se non mi tum ke longri nang hin nang ko lo nang her pensi la sa banta bohot ban la pensi banta bohot ke do ka habi pi along ripen da umlarong along riana par ka long hala rong cho umha ke leng nok bare lo mangka banta bohot ka velo da umlarong along rian pende kido bangka latum ke damasima bangka di pon kriji ada kunama pin we pa baha hala rong chole do dam sita rong cholin do habe phan si pidam po lage ke bang asin pupo pin mar to masin bang lo na bang ni det pena pistame aprang hut ke la rong hana pam sikar pikli munjili rong hana pam si naga da tum rong hana pam de lo amasi apila da so kar pikli hut senot mi ya tu kar pikli ka phi nang chu nang che tong lon po ok chu pi ni alon du amasi api ha so cheng pon de lo
nasi suceng pondet pen non an la so asaya bang en ponang ko bang ke ilitum botor bukan sokthi sangthi ke minangji la ke ilitum dak marong ronghan along rider phan kalilo la ke sining longli kitura dangan karbia khaita pupe asim ahom atuma phan an sitame botor bukan mera pet jia phansi botor sarpor nam karti jia phansi alang ni tum sai deng ponsi along ritin ta la bang so bulu keter pu bang lasi la Borthol Pen Priyanka Balmiki KATV News. Pinya Birta ke lan sikang ton lo dumi thak mi kardom.